know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Mano banjop. Na pedang kini kilai ngut ki kertong baying elek naka sutengah saifung konstituensi. Menukong de usilang pale bade balong ru sitting MLA jok ke sutengah saifung konstituensi ba de Vincent Palai de kesenta Mary Sheila. Kini argut kilong ki batamai. Kat kum kumpor bayo lum na rum naneng na kifriu jok ki tany sutengah saifung konstituensi. Nak naliang ke tany narpo balalit dan kesenta Mary Sheila peneliang ketan sutengah balalit da Winston Pala. Rio silang pepelepat don ketukan ne tisnong balalit da silang pale. Rio lerjia long bagi beriu kiit silang pale kum bagi it kesan sistem mensuak penjob don borong yo silang pale kelaban long kejing job. Kelek biang syauma silang pale. Rio kat kum kejing yo sngeu ikubor narum nanen na ketan sutengah balalit da Winston Pala. Ray ke padang akaten pat na katany narpo. Lalajia long kumbalong mencua pa katany narpo. Iberiu kebesa je katany narpo ki ipa ya ke kongres parti. Lalajia long hadu karnero pakidang ik ya ke kongres parti. Kumta kejing job kan lek syau ma Vincent Pala. Apa pai pat sya kesenta Mary Sheila. Kekum kubur baliok lum narum neneng na iberiu nak kesenta Mary Sheila. Kalian jom katany narpo balalit da Mary Sheila. Andre na katany sutengah pat balalit da Winston Pala. Dan dia long baka serta Mary ru kaliyo pun kibut naka tany sutengah kumta kejing job kalaban long sa kasenta Mary Sheila. Kau ni usnam arjar arulai. Kali datang ke prediction ngimlak pan petikena menu bajob menu barem. Andre ya kejing job menu bajob menu barem ing sapej lesai ke sengi. Andre na kaliang jonga ngan ong pej banjob Vincent Pala hakene kendi. Kuplay sibun ipi perlo perjol paro pakacane kene jenal kejonga.